Khabaran jedah kisah lunarawi Sayyidina Ali gagah perkasa Judo cur putra anak di Nabi Dua insani dalam bahagia Sayyidina Ali lepas terhebat Bajaron mar pedeng Zulfakar Pedeng metuang lagi keramat Dem kafilana temakon raya Kabengi Ali akan Fatimah Menofan ula asai sengketa Niba si urawajar putra jeda Mari nasipata dengan Zulfakar Fatimah marirka dengan pedeng Bagawa sang orang takalan rupa Wahai metua tak pegasisen Kapadum jaman tajana magaza Sayyidina Ali najaprang kafe Padum namate musarambana Pedeng aja seorang dekirale Musuh mate mekeba-keba Han elon kira binasa kafe Darah handum lele taku goda Di ulun tuan cit sanjan sabe Hantam simpan de jarak di mata